Kung natay gitago-taguan nga sala mga igsoon, ang atong pag-ampo igsoon di kaabot sa Ginoo, no? Unsay gingon dire? Ang inyong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo murag tungod sa atong gitago-taguan nga sala igsoon naay nag-create siya og barrier between us and God. Nga bisag unsaon natog duol sa Ginoo di yuta kaabot sa Ginoo. Bisag unsaon natog ampo atong ampo nablakan nababagan tungod sa atong sala nga gitaguan. Kay ang pagtuo nato makatago ta sa tao, but si Lord nakakita sa tanan. Ang atong gibuhat sa tago dayag sa mata sa Ginoo. Walay matago sa Ginoo. Mao na nga ingon naman lang kasulatan mga igsoon. Kung magtago ta og sala igsoon sa atong kasing-kasing, bisan unsa atong buhaton dili ta molampos. Bisan unsaon atong paningkamot mga igsoon, kutob ta paningkamot pero way bunga nga maayos tong paningkamot. Bisan unsaon atong tigom, wa tay matigom, buslot atong panudlanan kay naa may sala nga gitaguan. Mura lang nagdaog sigpaw bitaw kay lamog sigpaw, kanang butak isda ba no? Yang sigpaw mga igsoon buslot, sige ang tigom, magsige po siya kahagbong ingana tungod sa sala. Ang sala may nakabuslot sa atong panudlanan. Now is the time to confess your sin. Ayaw taguhi. Once magtago ta og sala, dili ta mulampos, dili ta mulambo, dili ta mo success. Mao ni ingon balang kasulatan sa panultihon ganina atong gibasa mga igsoon. Apan isugid kini ang atong sala ug paghinulsol ug kaluy-an kamo sa Dios. Kaluy-an, the same as paboran, the same as panalanginan, the same as paminawon kamo sa Dios. Amen. In other words mga igsoon, kung sige kag hambin sa imong sala kay magpaasip kang balaan ka, self-righteous sa mga nga igsoon. Yes, kanira bang manay mga gitaguang sala, mayo kay mo, oh, ikaw, mao na mga Kristiyano, no, mayo kay manudlo, pero sila dahil na gitaguan, mao na bantayanan, kay walay sala nga dili dayag sa tubangan sa Ginoo. Igsoon, kung gusto ta makadawat sa panalangin sa Ginoo, gusto ta nga atong pag-ampo sigurado nga madungog sa Ginoo. Unsa man ang gitago-taguan nato nga dili maayo, nga wala nay bawi sa imong bana, wala nay bawi sa imong asawa anak, may pay mag-alirong mo nya mag-open forum mo nya moingon mo nga, nak, inday, honey, my love, mahal, naday ko ikumpisal ninyo, na ako'y nahimong sala. Ibutan ta lang og imo nang gitaguan para di ka mabadsyat sa imong anak, pero sure ka nga nalipay si Lord ana. Kay kung Bible based ta igsoon, kung magtago kag sala igsoon, sa gingon ri kung magtago kag sala, dili ka gayon mulampos kung sa imong kinabuhi kung taguan nimo ang imong sala. Kung sige kag tago sa imong sala igsoon, di ka mulampos, no? Bisan pag pila ka pag-ampo imong buhaton, bisan pag magludluhod ka igsoon, bisan pag magpasting ka og 40 days, dili ka pong tubagon sa Ginoo as long as imong sala imong gibarugan nga sakto ka. Pero kung imo nang ikumpisal igsoon, dili kay imong salipdan og bersikulo sa Bible nga ang Dios gugma. Oh, tinuod na igsoon, I agree with you that God is love, but listen, God is the God of justice as well. Mo nang tanang imong gitaguang sala na adunay consequence. Ikaw ra poy luoy na igsoon kung imo nang taguan. May pay imo nang ikumpisal, kaluyan pa ka sa Ginoo. May pay imo nang ikumpisal, maginulsol ka, paburan pa ka sa Ginoo. Paminawon pa sa Ginoo ang imong pag-ampo. Tungod ana. In other words, mga igsoon, ato lang siyang ditsoon. Sa dang atong ang puno natong sala, mga igsoon, magpaubos ta, maghinulsol ta, ning lakang natana padung sa hayag nga ugma. Atong gikonekta ang atong sandayong sa panalangin ngadto sa source nga mao ang Ginoo. Apan kung atong taguan atong sala, mga igsoon, walay kapadulngan imong pagpaningkamot.